Ohini benie bojo besia oyobana na sebema mami odo ye brako ya ko nyina nkomo Emebina omosia pro mo de be yam omosia pro no omo de omo nam krom obi ne to forma no obro mo say didi atete ne am mo wan sidi da bia be hunu no mo ne papa bi ya ne ho esejonko esesa bola muntie na nana minimum nkomo kakra bi muntie na wahu what is all nanga shot to ga abusuafo ade ba kwa montie ase ne say hero saje force ade yo on fa asem nya asem on fa abusia pemampem epese ye ne mo etwetwe nkomo ketewa bi na ye diagnose eniema ba ku mienu bi a ekoso ewo asante ene doma entem I mean kese asante ene bono because my study case na hu say enam say doma ene asante ene enya ayiye ntino binum try as much as possible some bed draw aye bunu nkro bi ti se tichima brekum any some other bunu communities and I say towns bi ti se enkransa ediaba saa nsem keka yi mu na ahemfo krampo eyo mafamu die se omo betwe nkro bi a enka bunufo ne asantefo ensem keka no sha ase no a omo bunu mamu ha anka omo enka ho bi no ebinum asha ase ahemfo binom se nyina yebeka ya yewura doma hene ehya ase se otobi amane enkranza man hene abra nkranza man hene emie na no enka hwe ana nkranza man enka bi nhemu eni ti saa niema no akoso a na pemampem ba hu se enam so ama youth no a che se youth no somu e social media no so a obia eto ayampia ede mane ne yonko efise obi ani ho a ode ne sabinkum eche na jafie kwan na emu ena sise die Ghana akowie enwomtofo eso omo to amamane amane enwom a muso anwom ewo akoma grase ayi ase ebi ti se maame ode ene eye doma nyontofo ku bi a ene yenim omudin a omade to nwom na emom omo ato enwom bi a omabo maame ode edin ewom na chese obi na kai dodoti wone medew na chese wabodin prekope na de ama mi hu se enwom no doma hene age ama ne ho eni nti ama doma anyontofo asu a enwom ato etia maame ode ni nyina edidi na tem ewom nyina ene se momen kohwe yewura doma hene kwan ofa so eto nwom no na oje nwom no ede ma ne ho muntie na nana minimum nkomo kakra bi muntie na wahu what is all nanga shot to ga abusuafo ade ba kwa montie ase ne say hero saje force ade yo on fa asem nya asem on fa afterwards response a doma omo muso anyom enso de baye mami odo ye brako ya ko nyina nkomo na wadi samo ya ko nyina nkomo ya ko nyina nkomo mama ni wani sano ya ko nyina nkomo ya ko nyina nkomo bana tupati so bia ni ngani wani sano kra ya ko nyina nkomo ya diata ya nyina chi ya ko nyina nkomo ya kuno we dey good enough mahwe ne quick a chese nyina yehu di twiem enwoma maame ode eboye no a ekofa saa engineer show baaye ema doma hene ejema ne ho na enam so ama doma form so etwa nwom a reply no be hyew se moma ejihwi na yenti nwom no mu asem kitwa bi na yehu sampa saa engineer shiwi eguso a ekoso anase ebejai oda ochina Ohini benie bojo besia oyobana na sebema ofiri hifa na mompam no esia na enim se aso ha o ye behuna ne se emeba wa bi amonso uti omonwom omusua na ni nyina ekire se omo ya abonofo eni nti omo se
enye mudie ni bia osi say doso setam say doso setam eninti no abonofo yi so ese omuso esai enwoma asantefo eye say kutu no omuso de say doso na eba mu eninti mo menhwe se ekwa animu no ebeye agro ana se ede onyenne na ebebre omanti asman Ghana na den na national security ene Ghana penfo eya fa ho yentwen emane nane boko ansana aban ene nananom atuomo nan sifam asolve sa problem we ana mo me enkohwe enuanam abonofo mai omonyoma omoso ede tudwa when you abonofo nyom your friend said so say tam say so no more to say tam enti ya kwa ni say so say tam we nyamodi enubia say tam we ye ebuna kandie say so say tam ye wie yo na enim sanka ye wie afedi menam abefo tintam fidie no so na meko hia eye nkomotwetwe bi sanna eye domafo nyom omde baaye no anye maame ode ede anidini ne honam ese anye ne de ono anka ode no anye ne de eninti omo yese ombe kirekirim enna domafo omoto nyomi maame mpanfuyi maame omubo odin di atem kire se maame ode eye praku enti onko onyina bi nkom na minim se praku ewo ntaban a wetimi tu eko onyina nkom dia praku aya na Ghana ye kese eye abayibua die ntia se ye wo perception bi se bayifo enya nipa na ma anhwe krampo a na owi praku a esi hɔ a ampa researchers try say nka umbetimi ayusu de say praku the kidney ene ne liver and say the system no baby na omodi ama nipa ama na yeye omo try but nipa na ntima survive 24 hours eninti yehu say praku de in spirituality no sunsun bebre empe ye say ye bayibo awo na emom ebesiden na praku atimi atu akọ nyina nkom should in case say maame ode eye praku ampa obesiden atu akọ nyina nkom abra oni ntaban we ena ama maame ode ede abetu dwa say sa maame fuo we omo ye beefo a omo ti nyina nkom efi say in African spirituality and in Ghana no we have perception say dupon ebiti say nyina eni nua kese akese bi ho a eso ena beefo di agro eso na honhom binom edi agro ndi so okase onko nyina nkomu di a na ne omoye abeefo a chese wache mam yehu so monsi nyina apropo enam omo bayi grunti mume yentie na mangase pemampem me na meka we nyina mume yentie maame ode na numu nsem eni ni group no de omo so edi tudwa efa asa anwom yehu ye wanumu asam eche mutumu bini ye wanumu asam eche mutumu bini ansu negwe eche mutumu bini ya busiafo maami odenie ema bi na omosia pro omde be ya mo omosia pro na omde be ya ye omo ho na omaye twinchan na omde omne nam krom obi ne to forma na obdo omo se didi atete ni amomo wan sidi da bia be hunu na omne papa bi ya ne ho esedonko ese sabola sa papa na sa ma na wo mo didi matam sa me ya praku a de ejo mo se mutie de ejo mo se memla onyina nkom mwe no wo mo yi wo mo be yie ni krom wani mo nyam nyina akose wo mo krom wo nyina bi esi woni nkomu e na wo mo de je nkofo ani mo nyam e wo duane ko no mpese nkom tamme e de me ko hye duane nkom no mo je mani mo nyam na anye ye e na wo mo de aya nyom se ma me wo de mla asre fofwe wo nyina nkomu sa ma no asema wo mo ka no ye ho afiefin be ya atete wo mo ye wo mo se memla me ye baba ye we emri wa 40 samo mimi medi kura no mi mpede ne ho otai ete samo wa mo si apropro ye twincham abai 40 samo ma me bone ne mo mo te safo mo
ansa ne modidi aprapra from the seven da bia mo the sabola mo ho afiafi emre wa abaifo me dia mo baye ni dia mutimi fa kosi onyinanko ma abaifo abaifo baba ye we emayifo mo se sa afamo ansa ne modidi esepro yefo mo twincham baye twincham ho masa moma mo de baye asa moma mo die mu nyame nsami o good pamno twa no ni nyina ne se mache no dia me pese meka edi twato e ma Ghana ye nyina ye te ase ne se upeu umpeu otumfo se tutu nyankese aya hempon aya hina okronso enam se na hinie no eye nkamomu ahinie a nkonwia ahodo nkonwia kese wo Ghana ha ahinie no nyina no omu nyina ene sori a omu ye nkamomu se omu som sikadwa eni nti obia osum sikadwa bia no na hinie enso nsene sikadwa eni nti amma aboama asante ahinie ni amane no apeja akron a Ghana ha untimi mfa ohini bi entoto ne ho emani nyi eno no de ewo ho na mmom ayemfu bebre wo Ghana ha omode omo ho a omo nso kron a se omo kọ otumfu anim kra omo nyi omo che na omo eden achia se ehwe ena anu ada eyeye nana konadu yi adomotoso miensa yi ya ahemfu bi wo ho a omo duru ho a omo ampa omo ntoma abatire no anya adwuma omo so what they say anya adwuma ahemfu bi wo ho no ma omo hu ase anse na omo che openso nanso anu nkyere se omo ani ensa otumfo se tutu nyankese nyansayira obo na de anu nkyere se ewe se yema yamo etra no ana ye kutia no enam se na hini no wahyehya ama na ye fe anu na ye fe no tame ewu na mo mama mani amane emu no ye wo babi adwan pe ena odi ni fita ebo empani se edom ani sade son takrache nti takrache ne de konfo no che obi konfo wabobo ni se ya bede ena odi ahye no eni nti ahini animunyam wom wo Ghana ha no otumfo na agitum na Ghana ina agitum na ekwa asante amamani amane yimu a omo nsore nkunti asante man nanso ni die no obuo ni osuro die omo de ma otumfo empo so omo nkwa ha omo ntoma anase omo enyi omo ntoma nkofam ana omo nyi omo ahenche anso na omo ache otumfo kra na ani die se a esene de yehu ye no a mu nyina ba manhia ebesom ye boa ma eyi na na ekoso na wiemu die no ahemfo no ebu baako ena ye ayi aflawo ma hene ba ye no mihu sa aflawo ma hene wanyi na henche ansa na wo che otumfo enye ono nko ahemfo ni bi wo ho a omanyi o ma henche ana se omo ayede anlowa omo ntoma but that is not to say ohini bi ewo Ghana ha one otumfo se tutu se debi ohini bi ani ho ne se ono ehuna bobirim ehuna nyankwa ohina odi abosom na echechire ne man ya Ghana abosom nyina hye na se abosom akese wotumi eni nti se obi fro otumfo se tutu se nyankese a aya na anti ase efise enyame ahoduo no nyina wabɔ ne bede ato na boboa no ana omo som no ana omo bɔ ne ho ban ana omo pagya na henie ana omo hira no na omo dwira santeman ho eni nti ana yese se woni otumfo se tutu nyankase nyansayira du di asunsum a osum wo de wo to pamuo so a won sori bio eni nti mesre Ghana fo yenuanum abonofo yenuanum asantefo akan de nanka ya akan but say yes ye dimpapa mu ni titimu ba ibehu de sin de ayehu se yehu se ya akan na ya adwen se we gina
tembia ebe ko atia ye ho na emom ahemfu binumu a mo wo ha moye ma wen se mo de mo mfa ni die ma mo yonko ahemfu nti wo de so ma pan nana tietia break pan wo se maka nana tietia break wo se pan maka resere mo nana no ma mo te sa a mo ya magana fo ahu mo ebe sere bibi ankoka popa enje trede eni nti se wa mamre ni wa mane na wo ka enya atem didie enya wo na obekiri obi nyansa yankopon tete duma nkoma no boye no oche nyansa no sedia obi asuban ene na bosie tie ndi nipa nyina nyansa anyepe nipa nyina nimdi anyepe pemampem esi nsuiche tuoma na agihwa bidi musi ya na emum share like na drop your comment bibi ni na wonte ase a be a free mind person drop your comment na tenetene yan na nyina yentimi nkobo hye asase ni so piao isi ya chia me na nakwa mbafo otoso enlan enkransa man hene awurade bafo pim ateko asere yansa yira ene me maame ya sapoma otoso miensa no furo tabaraba enkransa man nyina enuma no ba tampa nyame eham na monkwa enware ewate asefo mu na emum enkransa esrem wo fam afofra na mo de fra mo mfa mfro enkransa so na ye enim ho time enkransa man ni adaje kra we don't have time for nonsense until so wo de wo view kwa kutire na so so na wo tra ofie na wo to ayampia we don't have time for nonsense ene de osemika ene di so behu a enkransa man hene ne enkransa man die hia ene ye ka ho asem die di mpuntu obebre enkransa man ena nananom edwen ho ye need time anything na say ohwe na say ohini bi didi atem na ohini bi cancer mu na enkransa bloggers you don't care, we don't have time for you already yakopon twe dey important duma ko na we de pema pem bae no on page no onya ne kese pia